ja sam Patricija i dobrodošli na naš kanal. Za danas vam snimamo naš prvi storytime video. Je prvi? Je prvi storytime. Srećom, nama se ne događaju nikakve creepy stvari, nikakve strašne stvari, nikakvi događaji. Nemamo nikakva iskustva sa nikakvim strašnim stvarima, srećom. Da, hvala Bogu. I nemamo baš neke okvir stvari za pričat, hvala Bogu. Ali imamo jednu priču za podijeliti s vama, koja je pomalo strašna, tako da... Nije pomalo, nego je... Stvarno strašna. I to je prvi put, ja mislim što se nama desilo da smo skupa bile i tako nešto. Da. Znači, uglavnom... Priča počinje. Da, ako želite nastaviti gledati, ako želite čuti šta nam se dogodilo, naravno nastavite gledati video. Da. Priča se počinje kod mene na moru. Ja ljetujem u Splitu, to jest u Kaštelima. Uglavnom nije bitno, imam tamo kuću i svako ljeto Patricija dolazi kod mene i ja dolazim kod nje na tjedan dana, 10 dana. Da, i to je bilo prvi put kad sam ja bila kod Eme, znači nije bilo prošle godine nego pretprošle. Je to počelo, ja i Ema smo, znači Ema u sobi ima jedan dio koji je ovak kao krevetić i onda je u sredini stol. U sredini, mislim ispred kreveta je stol. Stolić mali. Ne, znači ja imam kao svoj krevet i onda imam kao mali dvosjed i... Stolić koji su uvijek u dnevnom boru. Da. I uglavnom ja i Ema smo normalno sjedile, nismo niš radile i sve i bile smo na mobitelima. I Ema je stavila tablet na stol. I uglavnom, on je bio sigurno ovoliko od ruba. Da, znači ja sam sigurna jer tad sam taman i dobila taj iPad i nije bio, znači novi je bio tablet i spazala sam ga baš ono jako i ne bi ga nikad tak na rupu ostavila. Da, plus imao je maskicu i to još onu gumenu maskicu. Da, gumenu maskicu je imao što znači onak da ne može skliznut dolje s nečeg, nije onak bilo sklizano. Da, nije ni stol skliski. Da. I ima još, važno je da ima svijeće, znači ima svijeće na stolu. I uglavnom ja i Ema tak sjedimo na krevetu, nešto smo bile na mobitelima, Girl Instagram. Da, i na jednom nešto padne. Kad mi pogledamo, tablet je ovako pao sa stola. Znači, odsklizao se i pao ravno na ekran. A bio je polegnut na ekranu. Da. I doslovno, ko da ga je neko prebacio. I ja i Ema smo se, znači, prepale. Znači, mi smo se prepale, ja sam Janak, ali dobro. Ta kuća je stara, kamena, ima 150 godina i ja kažem sve možda pod malo ovak, možda... Plus, nismo znali što smo imale možda na noge na stolu nešto, pa smo mi možda malo trknule. Da, ili nešto, ili malo se zatreslo nešto, pa je skliznulo dolje, možda je stajalo na rubu, sve mi tražilo opravdanja. Rješenja neka. Mi sve izračunalo onak nagib na koji je pao stupanj u površina stola kojeg mora pati. Znači sve samo da ne kažemo da je samo od sebe pao. Dobro, ja ga stavim ponovo gore. I stavila smo ga još dalje od na sredinu sam ga stavila i to sam 100% sigurna. I maknula smo noge, tako da ne bi bilo da smo mi nešto trknule. Tad smo u krevetu ležale, bilo je tipa onak 2 sata razlika. To je na večer bilo. U krevetu smo ležale. Maknula smo se s tog dvosjeda, skroz na drugi kraj sobe na krevet. Da. I laptop, bože, tablet je opet pao. Ali ne, meni je najgore to što on nije pao ovak, znači normalno da je srušio pao dolje. Ne, on je, znači tu je stol, tu je tablet. Ovako i padne dolje, znači... A svijeće koje su bile na stolu se nisu ni mrdnule. Ni mrdnule, znači samo tablet je pao. I bile smo na proljetnim, a ne, možda to čak bilo. Ne, proljetni. Da, uglavnom, ja sam opet bila kod Eme na moru i kak Ema ima, kad se uđe kao tamo dolje, ima kat jedan gdje je njezina soba i mi smo došle dole nešto, bile smo same uglavnom, same smo bile. Da, bile smo same doma, moji roditelji su bili u dućanu i znači moja soba je na drugi kat, a na prvom katu je sve boravak, kuhinja i to sve, i soba od mojih roditelja. I sad, kako je bilo proljeće, puhalo je jako i meni su moji zamolili da ja odem prozor zatvori tamo. I ja sam normalno otišla s Emom dole, jer bi ostala sam. Poslovni svoj mobitel ostavio doma. Znači nosio je samo svoj privatni mobitel sa sobom. I Ema je sve to napravila. Ja zatvorim ovo i zađem iz sobe. Mi smo krenule hodat prema gore, prema sobi. Kad mi čujemo da se nešto se na mobitelu uglasilo, upalio se on. Da, počeo kao zvonit. I mislila je, mama dobro nekoga zove, poruka je i ona dođe do mobitela, a upalio se emergency call. Ja mislim da smo mi u roku milisekunde bili gore u tvojoj sobi. Znači, prvo,
kad upališ emergency call na bilo kojem mobitelu, zašto bi on zvonio? Da. Meni to nije jasno. Da. Nije imao prepušten poziv, Ništa. nije imao ništa, znači samo je bilo, znači emergency call, prazna kućica i brojevi koje možete utipkati da pozovete, znači policiju, hitnu ili Da. nešto. Znači ja sam skoro počela plakati u tom trenutku koliko sam ja bila izvan sebe. Da, Ema je kasnije tatu pitala, mislim rekla je da se to dogodilo, on je rekao kao ma mobitel je star, to je normalno ili tak nešto. Ja se Kao- iskreno nadam. Da, ali dobro, okej, to smo mi kao ajde, mobitel je star, to je bilo slučajno, mi smo otišli gore, zatvorila sam sobu, okej. I sad još jedna priča da vas sad uvedemo u tu. Znači na mojem katu gdje je moja soba je još jedna soba, odnosno tu sobu zapravo niko ne ide, ali smo napravili kao veliki Mali dnevni boravak. Da. Da, i glavnom ima šta televizija, normalan dnevni boravak s ormarima. U toj sobi, kako je meni tata radio u Africi jedan period svog života, je donio stvari iz Afrike koje su, znači, ljudi izbarili iz Znate one drva, maske i maske, sve, neki slonovi. one igre njihove ili šta su to. I igra. Neka njihova igra od nekih kuglica, nekih štapića s čim se oni igraju. Ja sam rekla da se ja te igre bojim, to je ono neka ko Jumanji, ne znam. I ta soba, Ema nikad, mislim, ta soba je uvijek prazna, niko ne spava u njoj, ona je samo tamo zapravo. Mi Da. nikad baš nismo ni išle tamo, nismo ono tamo tipa otišle sjedit ni ništa. Ali je jako lijepa soba i mi smo odlučili jedan dan zašto ne bi otišle tamo snimat, lijepa je soba i sve. I mi smo jedan dan tako otišli snimat tamo, lijepa je soba i postavile smo tripod na pod dole, sjele se ispred kamina i sve. Ne znam, se sjećate onog našeg videa Roast Yourself, gdje smo kao bile 4 nas kao Da. i bio je podvojen kao onaj split screen, kak se... Da. Uglavnom, bila su kao 2 ekrana i za bilo taj je- video, da. znači ne smijete mrdnut kameru jer ako malo mrdnete kameru više nećete moći spojiti ekrane. I mi smo toliko pazile na to Znači, stavile smo kameru, ali morala smo se presvući kao u drugi karakter. i otišle smo, ja sam uzela robu, otišle smo u U tvoju moju sobu, znači da se podovi ne mrdaju, Da, dok se mi ništa. presvačimo da kamera ostane na Samo miru. smo stisnuli ono da se prestane snimat i ostavile smo je na miru ono da se ne mrda. Znači, stvarno smo pazile, kod I toga mi nam je smo to bilo jako bitno. Da, i mi smo opet došle, presvučene, mi sve snimamo ovo ono i na večer ja krenem uređivati video. I sad sve dobro dok ja nisam došla do te scene gdje smo baš sjedila tu na podu i ja kao idem spojiti ekrane, ja vidim na jednom ekranu mi smo velike, što znači da smo bliže, a točno smo se značile na podu gdje trebamo sjest. Da. Točno smo znale, aha dobro tu moramo sjest, znači Da, toliko da, udaljeno. to- Znači nismo mogli bliže sjest kameri jer je iza nas bio kamin. I točno smo znali da trebamo sjest. I ja skužim na jednom ekranu mi smo onak bliže, veće, a na drugom smo dalje. A 100% znamo da se nije mrdala kamera. Da, i to... Mene, to- i- i onak, Nije se ono za mrvicu pomakla ne, kamera. nego baš se pomakla. Ja kažem, Ema, jel ti vidiš da je tu, znači možemo vam staviti tu negdje sliku ili nešto da vidite, da stvarno, stavit ćemo vam isječak možda iz videa ili Da. nešto. Stvarno Ja se nije onak- mogla toliko pomaknuti Da. do tog što smo mi ugasili da se prestane snimat. I ja onak Jednostavno kažem Emi, kao Ema, jel ti kužiš da smo mi u jednom kadru kao bliže, a u jednom dalje. A još nam se prije toga dogodilo da je Ema slučajno pomaknula kameru i točno smo pazile tu da ne pomaknemo. Točno se sjećam, rekla, Ema ga je ovako dotaknula, jedva je dotaknula kameru da se Da. ne pomakne. Uglavnom, eto, to je naš prvi story time. Nadamo se da vam se svidio, da nismo bile dosadne i da ste Da. shvatili što smo htjeli reći. Da, ako želite više ovakvih videa, to jest više story time, Tako da, dajte ovom video like za... više story time. Da. Naravno, nemojte se zaboraviti pretplatiti na kanal Da. za više nas. I više naših videa, kao i uvijek. Pokušat ćemo sad uploadat što više. To Da, više. najte, možete nas malo više gledati. A mi se vidimo u sljedećem videu. Bok!